nguthu ya amemba mambunge ya kaunti ya Kitui MATONGOEWE niwe munini wa ala aingi mbungeni isu na ingi MCA wa wodi ya ENDAU MALALANI ERASTUS MBUNO MUSYOKA ni WAMENDA ATONGOI MAEKE Kwenda KWAANYA ENENTHI KAUNTINI ya Kitui na KUMUNENGA Ngavana Malombe Mwanya wa KUTHUKUMA ENENTHI KAUNTINI ya Kitui KWIANANA MAWATHO MAKE mateo vingi sa uthukumi wake kwa kila maweta kana atongoi ala maendelee na kunena ndeto mbai kwi ndongoi ingi kuyesa kutethia mwenendi wa kaunti ya Kitui ilivyochumbanitwe niwe Onesmus Chalo. Amemba mabunge ya kaunti ya Kitui MATONGOEWE ni ERASTUS MUSYOKA MBUNO MUNINI wa alingi bungeni ini menda atongoi ala mende na kutumia ENENTHI na muno Amwe kuliana na uthukumi wa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Ngavana Malombe MAEKE na KWAANYA NMB. Nenda maandamano ni lobi nundu nyene musikale wa His Excellency Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Natoa nina na kwa maandamano ni twi wa sioki kunumba kukwenu musi. Mwakikishe kana numbezu ye kanesa. Iza sawa kwa unde tuile sikumela kwa ndongo imwe makumanga serikali ya Ngavana Malombe ula ni Ngavana wa Wiper na Ngavana wa Kitui ni kulia ndaya ni sio ndongo hizo mambo bindi ya kyakele marana kumanga nenge Kitui no kimwendi bai Kitui kingi Kitui ile na Ngavana umwe na ebe mundu akwenda kwete kutuba kati ingi tyo kula nani iza wasawa nundu bala tunethi Kitui ki ila kina ndongo tinula mutumie onge uno risi ogeni no risi ogeni Netu utele anizetu akikisha Ngavana Malombe ndeki zoni mundu mukanga wa Kitui. Puno nwaweta motambunge ma kaunti ya Kitui mayesa kwetikila na kukwata mbo motongo wombe huko kita atongoi alangi aimenda mamonegi gavana wa kaunti ya Kitui Ndayana Mwanya Athukume mateo vingisa uthukumi wake. Ni mukulia tambaya ya mukamba kutangani wa Kitui tabadhali kindu kita wakuia kiu bande ni witu. Tika atuika musumbi ndi ya Kenya. Engwa tukezi wa tukuiza chukua ndolika katika za mwingu. Waneni wa MBUNO wa kwa tomboni memba mwolote ungua chama cha Wiper Kathoka wala amenda ateti MAEKE kutumia ndeto mbai itonya KWAANYA ENENTHI ma kaunti ya Kitui kwa kila wetekana kaunti ya Kitui ni imwe ungua Ngavana Malombe na mutongo yungi kwenda kwimia kimena kati wa ENENTHI mama imwamba nake. Ewe ndo tete andu mamu ingi na wiweka undu mwingi kuti atongo yaki ona kasioka ndeko tisa sawa ndutonya nene no we ndo tete ya andu mamu ingi ukumanga Ngavana Malombe. I think you are on the wrong track. Sini kweli? Wenda kutetea andu mamu ingi ukumanga mawaziri, you are on the wrong track. Wenda kutetea andu mamu ingi ukumanga senator kana woman rep, you are on the wrong track. Tisa sawa? Na KMCA wa kawi munyano awetakana ni makwendea kukwata mbo mawalanyo na mawendekethio ma Ngavana Malombe pamana KUMUNENGE ilovia no kana kuthukuma ENENTHI ma kaunti ya Kitui pamana ma minister make. Bano ngamite umundi ta MCA wa kawi nenda kunena kindu kimwe kana our governor Dr. Julius Makawa Malombe maundu make ba bungeni tumasubia mono pende ana masubia ona mundu aloza mtandaoni ona ekata ige bungeni ya Kitui twithingirika kulia support our governor Dr. Julius Makawa Malombe baina muswada onomwe Dr. Julius Makawa Malombe bakata bungeni twemo support Daily vote vlingiwa movo MATONGOEWE TV kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo.